اف هیرشن گروپن چک دار و دومایی که جی هیرشن سر 18 شعبی گروپن چک دار بخوجی از گل برایس قاسم غراوی نویسکار و شروع کار سیاسی کدش بغداد پای که راست و خود گل مدابد برایس قاسم گل لک سپاس کوین گل مدانه جارل دست که حتی چرا ده بو عراق یا باش بو کو گروپن حشده و گروپن نزیک ایران پشتوانی ایران کلید وی شریدا نعم واقعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاف شبو و سلاف شبو تماشاوان كردستان 24 واكون دزانن شوي شري كريزة كم مازن لدفري تشيكرية و جبو دفري هموجي تشكي نباشة ودي الشر دنابرا أمريكا إسرائيل جاليكي وإيران جاليكي دم عراق جي واكون دزانن كو بشکش وی دوریا بویه میدان برجواندین هر دو آلیان و بردوام جی عراق تی آرمانج کرد چه جواره اولکاری بیان آبوری بیان جی روش جواکی به باوی گشتی اما دید القلب وان آلوزیان گروپین چکدارین عراقی کو ایریشی برجواندین امریکا لناوا عراقی و لدوری دكانوا تايبات بغداي هرم كردستان تايبات هوليري اف برجوادين امريكا كو العراق هنا بيوست بحكومه العراق دواري دبلوماسي والغوريا ساين ناف دولتي باراستنا شاندين دبلوماسي وباليوسخانه وقنصلخانه هم بكفاش حكومه العراق خوستن كو فان ايريشان راوستينا اللي حطانا هاجي حكومه العراق مخابن نكاري بوكو فان جروبين چکدار راوستينا و جروبين چکدار جي حطانا هاجي من فكرني خدا در حق فان شاندين دبلوماسي بردوام ام البغداي ام قالكي زحمتي في كدكشين ام دبينن كو بالا فرنش شر و ين العثماني بغداد دشين هروا جروبين چکدار جي الورد درونان دفرين وارستي من جهن امريكي دكن الفيدجي خلق عراقي زحمتك قالكي مازندكشين الهرم كردستاني جي لبابل ديالة العكاشات لقالك دفرين دن خلقي ما باجا في شر والوزيان ددا وحطانا هاجي ما شكرنا فان بقها بردوام حكومتها عراقي جنكا رفان جروبان کنترل بکه وام بکرنا کنترل بکه کو تایبت لحریم کردستان بغداد. باشه. حکومت عراق نشیا گروپا کنترل کرد. لی امریکی اسرائیلی وان هرشن کو اول دوسری روزم تندیل سروانه هنه. دشید دمایی که وان هرشن گروپا بینت ایدی اشعالی کنترل کرنه و اشعالی امریکا و او بین کنترل کرن. نعم واقعا تهديدات واضحة. قف ديار مبرياك وشرش دس بك بيامش بو حكومة عراقي هاتبون الشاندن تايبت بجبو فان جروبين چکدار يكو ايراني بشتوانيا وان ديكا كو چالاكين خودوري جهن بگهن امريكي بخيانشي چك ديكا بدست دولتي و اگر نا امریکا همو ریکارن پیوست ور بگره ایرو امریکا وی که دیگه براستی امریکا بارگاه و بنگهن حشد الشعبی کو براستی حشد الشعبی دستوی دنا وان گروپا دنین اف گروپین مقاومه اسلامی نبشکش حشد الشعبی وانا جدانه لی امریکا قالك ارمان جي ويهنا جوانجي هنا كساتين دنافا حشد الشعبي وازوي باوريه دم دروشين بيد الجي وهجماره كسركردين مقاومه اسلامي بين ارماج كرن هجر بنجهو بارجين امريكا و شاندن دبلوماتيك ورن ارماج كرن هروها كساتين او از بشم چند روزین بیده و اویک روبده. باشه. شاند دیپلماتیک و حتی قنصلخانه و بالوسخانه جیجالی گروپان واتینه آرماج کردن چلهری ما کردستان چیز العراق بگشتی بد حتی چرادت بتم مترسی پیوندین عراق گلوان ولاتان تک بچن اوین شاندن وانا هاتینه آرماج کردن یا جی قنصلخانه وانا هاتینه آرماج کردن جالی گروپان و
نعم واقعا تعرضت يعني اعتقد فرنسا وكذلك از دوی باوری دم فرانسا ایتالیا الهرم کردستانی هات نرمانچ کرن بریندار هابون اف یک جی براستی روشی آلوز ترد که پیوندین حکومت عراقی الگلفان ولاتان گلکی آلوز دکه بیوسبو حکومت عراقی برپرسیاتی آخوا هلگره و پاراستنا وان شاندن توبرماسی و بکل گوری اسای ناف دولتی گوری برنامه وینا و نتوین یک بوی اف یک جی دبکو ولا اف ولات دبکو خوش عراقی وکشینه هزی خوب وکشینه شاندی خوی دیپلماتیک وکشینه اف یک جی و پیوندین نابرا بغداد و وان ولاتان ده خراب بکد دبی حکومت عراقی و زمینه که دابین بکه حتی کو پاراستنا بالیوسخانه قنصلخانه و شاندی دیپلماتیک لهم تواهی عراقی تایبت هریما کردستانی بکه باشه بأشكره شر أمريكا وإسرائيل دجي إيراني هي بینید قناغين بهدا الشركة وصي أشكره أمريكا وإسرائيل دجي جروبين برای مقاومة حتى حشد الشعبي جهبت النافع عراق ديانجي كنترول كرناوانا ادي تشافريا جالية حكومات بخو وابد تشافريا أو بخو سردرية قال في بابتي بكت بيكو أو تدخلك يبكت نعم واقعا يعني فصائل بله گروپن چکدار اویریش هموشین خو گرتنه اوی اشکره نهاد بشه از برجواندین امریکا و قنصلخانه و بالیوسخانه یان تایبت العراق بحث عراقی بکن دکا ارمانجو و اوی یک جی هشیاری درباری بیگه ده هاتو بو کرن از دوی باوریه دم امریکا و اف گروپانا رانا وستن او دبیشن امرانا وستن حتی شر لسر ایران بردوامه دبکو ای امریکا ببور عراق زیده تر به میدان شریفان هر دو آلیان هر وها آرمانج کرنا روشا اولکاری گلکی دیار و ابیکشی باندور لسر روشا آبوری تایبت شاندنا پترولا عراقی نها عراق راستی کریزه که آبوری و اولکاری هاتیه لگل بردوامی الشر دنابرا ایرانی و اسرائیل و امریکا ده عراق باورناکم و دور بشوی شره عراق و زیانه مزن جوی شری بگه عراقي وعراق باجة كمزن درباري فان أولوزيان بده جرخانه و زیجی کود نوان هرشان دهاتین آرمانج کردن جالی گروپان و حتی چرا ده کود نکجی تتا بحث کردن حکومت بغداد گل هرم کردستان پیوندیان ده ابتایبتی جبوی هنارده کردن نفته پریکابوریا کردستان یعنی عراق و ترکیه یا جیهان حتی چرا ده افگرجی و آلوزیه ببنه دلیوه کو درین دانستاندنا و کلی بن پرزگریکن هلاویستین نف برا بغداد اهلی دابینه چاره سر کردن نعم يعني واقعا بله عراق وكردستان بمليون برميل نفطي روجانا دشينا وهجر افتنگا هرمز ويرا وسنتني ودريا كردستان رفيش حتى بندر جيهان ربشينا اب يكجي و براستی او قباره پترول دهات شاندن و گلکی کم به بعد یک جیل سر بودجه عراقی بارگرانیه که مزنه و نختینه عراقی گلکی کم به بعد 205 حتی 300,000 برمیل نفت تنید ریا بوریا جیهان هرم کردستان را بیان هندک جبو عراقی همو عراق دویل گل سوریا خطا کرکوک بانیاس دوی جاره کدن ورا اکتیف کردن حتی کورین آلترناتیف یم بدیل ببینه شبو کو اف کریزا دارایی العراق درست نبه وکند زانن عراق کار بشم پترولاوی گلکی زیده و دهات عراق نوش صدی لسر پترولیه موچین چه هرما کردستان به چه عراق به هموجی لسر دهات پترولی
عراقية أبيكجي وبه العراق راسلي كريزة كمزن هبا در أنجام في شري ولسر عراقي قال لك خراب وباندورك قال لك خراب لسر روشا أبوريا عراقي هبا دفي عراق دريا هرما كردستان را اللي تجهشتن باش بك حطاكو بترول خد ريا هرما كردستان يجبو بندرا جيهان لتركيا را بشينه باشه بابت تایبەتی جی جداش انرژی بابت ایدی بو سیاسی جی یعنی حتی نوا پارلمان عراق دا هولند باشک زیده شیعیان تایبەتی جی پارلمانتاران هنه کو امضا کن و بکن ایدی رکفتن اولیات نفبر واشنطن و بغداد دا بدو ماهیک بینن هل وشینن جالی یاسایی و یعنی کار سروی بابتی بیتکرن حتی چرا ده پارلمان شد وی کاری هنه بکت اوی رکفتنه پل وشینه تو حتی چرا ده جی مترسين ويدي سر باشروجا عراقي بيوندين بغداد واشنطن هابن اگر اف ركفتنا نبو نعم واقعا يعني العراق بله عراق بيوندين باش لقال ايران جهانا همش لقال امريكا جهانا ما هيفيد كركو عراق رولك بباندور جبوكو نارين حردو آليان نزيك ببا فاكترك جبوكو حردو ولطان نزيك ببا لي براسي افيك نبو برو باشوه كيبو عراق لقال امريكا وكنت ظانر ريكفتنا كاستراتيجي نابر حردو آليان ده هي اوجي وبرهنان وواري انرجيه وهفكاريه زانستي ودندرسي لخوا بتقرا هر واقع وارن دشي جبلي ويا كيجي كوشي ورمندين سربازيا امريكا لنابا خاق عراقي هنج براهنانا هيزن اولكاريا عراقي اف يك براسي واقع كام نقارن في واقع جناف ببن نقارن عراق نقارن بيوندي خلق الامريكا ببرا نها تارستيك نينا كو افريكا فتن ورا هلوشاندن جالي حكومه عراقي ويانجي في شارك سر حكومه سر هيزن امريكا بيكرن حطاكوج عراقي فكشه حكومه عراقي الريزي لركتنا استراتيجيتنا برا واشنطن وبغداد ديك ودخوازه بهيج بك نها وبرهنان امريكيجي لنبع عراقي هن دواري نفطيد التايبات نها حكومه عراقي تخوازكو كومبانيين زيلترين امريكا لنبع عراقي كار بك اللي دبكو جارك دن افري كفتن ري كفتن ورا اكتيف كدن باواي كدن كو بارستنا سياسة دولتي بجبكو عراق آرام ببا جبوكو حكومة عراقي هول داكو آرامية عراقي باراستي با و بيوندين دنابرا هردو ولاتان با بشيوازكي ورا كرنكو دبرجواندية هردو ملتان دا چم ملتي امريكا بيانجي يعرقي با هذا 16 روزن شهرية بردوما ولاتين كان دافي ديال عراقي جي ادي زيادة كاتينا بروان هيرشا و ضرر زيانن زيادة جي برهم ابوراوي هم جي ضرر زيانن جاني جي هبوينه حتی چرا ده ادیت شین پاشروجا کان نزیک دا هف گرتنک هف پیمانی کوانا هبت نابجم الدجی ایرانی بلکو درگاه کی وقت نفبر واشنطن و تهران دا جوی کو شر به تراوستاندن برجواندیا ولات نافچه بگشتی دا دشین کاره که وصاب کن طبعا يعني بالمناسبه هل بات كومار اسلاميه ايراني بشتي كو هست كر كو مترسية هي كو أمريكا وإسرائيل دي إيريشي كومارا إسلامية إيراني بكن يكسر هشياريك دا ولاتين كندافع عربي كو از إيراني وبنجهن أمريكا لنافا ولاتين كندافع عربي بكهجر إيريش جوان بنجهن السروي هاتكرن وأبي يكجي ومديت يعني إيراني أبي يكر لوان ولاتين كندافي كر وقوت از تاني بنجهن أمريكي دكنا أرماج همان دمته هشياري دا أمريكا هجر أمريكا جير خانيا إيراني
إيراني بك أرمانج يعني أو تايبات بترول ووسجهن بترولي أو يجي جرخانية وان ولاتان بك أرمانج ونهي لكو بترول ورا أفتنجا هرمز درباس ببا ونهاجي أم دبين أفتنجا هرمز هاتية قرطن جالية أمريكا ونها في الشارع الناف دولتي سر أمريكا بتايبت هنا جبكو أفشر ورا راوستن جبركو وديت بأنها نرخي غازيل أوروبا ونرخي بترول أوروبا وهمو دنيا همو هاتية بلند كرن وبرهنان هاتية راوستان اللي قال لك ولاطن تاني السعودية تاني حطانها أو تاني دريا بوريان دريا صور ده النفطاوي تقدر خسنتيشان دن ترامب كو وك وديت شوا يدك خوانها بكارتي ندناف خويا أمريكا دجبركو بترول هاتية بنرخي هاتية بلنكرن زيادتري نوت دولاري دسبيك تجهشت بوصل $10 هجر يدك هاتا كيم كرن وأز دوي باوريد مكو نرخي برميلا بترول بيجي زيادتري $120 اف یکی جبر گرتنا آفتنگا هرمز و دی به چاوا ترامپ دخواج یابان ج بریتانیا و شان ولات اندکن کو کشتی خو بشینن آفتنگا هرمز حتی کو آفتنگا هرمز جاره کدن فک دبرانبردشی هزن ایرانی هشیاری دان هگر تو هز کان عالیک در باسی نوا و آفتنگ به او ایریشی وام بکن هشیاری دان هگر چه دولتک جی هگر بالیوزی امریکایان بالیوزی اسرائیلی جوالات خودر بکه امی بهرن کو کشتی وان در باس بدنا و آفتنگا هرمز دن هاشر در باسی هفته خویا سیام بویا هگر افشر رانوسته و در انجام وی گلکی خراب السر بردامی شری برس قاسم پیشبینه لانک دیجی ين پشتوانین کمار اسلامی یا ایران بکردنت نوا شریدا بونم نه حوثیین یمنی یعنی دستپیک داخویانین وانا هبونه لنکتینت نوا بازنه شردا کنگی او ده هول بدن کردنت نوا بازنه دا پشتوانی یا ایران بکنه پریکا چکی و حتی حماس جی اگر يعني پیش بین بد. نعم يعني الولايات المتحدة بله نعم الولايات المتحدة بله امریکا حقيقة دراستی ده دخوازه ولاتن كان دافي بخير نافا فانش فيشر ده لولاتن كان دافي هلوستوان تاني برجرية نيريش كرنا أو تاني شدكن برجرية الأخوات دكن فان مشاكين بالستي دخن هلوستا حوثيان هجر در باسی نوا ویش شریب ببه هگر سعودی تفلی هگر سعودی ایریشی ایران کر هگر و دمی و حوثی در باسی نوا شرب بن و بر جواندین سعودی نوا خاک سعودی بکنه آرمانج و او تفلی و ایریشی ببه و ایریشی اسرائیلی جی بکن و ایریشی جدرن سوتمانية وأرنجية بكل نفا ولاتين كان دافي حطان هذا رباس نبوية تبلي بالشر نبوية يعني باجدار بينو باجدار نبينا وانا قريداي باجدار بينا ولاتين كان دافي طيبة تيجي السعودية نواي بالشر قال لك سباس برئيس قاسم غراوي نفيسكار وشروفكاري سياسيش بغدهين بايك راست خود قال مدابون سباس بوه